Blay Pibro, Kanega de Apex News India, Kubor Puli di Piba for Dormarbo. Tinya Paishwa, Shikimat Kibakungsan. Ki kubor ki babnya kajing job baning kong jong ka India ha ka ICC Women's Cricket World Cup ka balapan mi jingkmen bad jing ya chitom ha ki social media ha ka ba ki padba bad ki riu paunam kila ai kublay halor ka jing sha job da ka sanfu a ran persha ya ka South Africa ha ka Navy Mumbai u CEO ka Google Usandar Pichai ula ong ba kani ka jing ele kai ka ba pensa jingken mau ya ki board job Kabapau jong ka India ha usnem 6,000 khandai spa ka pulai bad 8,000 khatwing ka ai kublay sha ka team India ngas ngos kem bakani kan pensyong nong rem ya ka pateng thamai jong ki samla kala ong ka wei ka nong tho kubor ka bapau ka South Africa ru kala le bha ha kani ka limpung ka nong tho kubor bapau ka Navika Kumar kala tho ki Women's in Blue kala job ya ka perthai da ka sam ka jingklan bad ka jingkat fat ka bajut Kim day tangba kila job ya ka World Cup Henry kila pen kila ya ka history jong ka cricket India. Kari India kala khum khti hakmat jong ki khun kan thei jong ka. Kaktian ngau sarong kam biang ban pen pau ya ka ni ka jingkmen. Laong u singer Anant Sami habab pen bana ha ka ni ka badai ka por ka jingpen kan mau jong ka pateng. Ngasngau sarong shisha ya ki ken thei ki bala job ki bapen phla jongi ki bakim day tang ki bala job ya ka ICC Women's Cricket World Cup 8,000 arfusan Henry kila thau ru ya ka history kum kinong job ningkong jong ka Women's World Cricket na India kani ka day ka thong ka bakraw bat ka jing job ka ba penchlor ya ki pateng banwan Like Ka Indian Space Research Organization ISRO Hakasni ublay artarek naiwing 8,000 arfusan kalayo ban pelaj bujili ya ka satellite sam jingtip ka bathamai jong ka Indian Navy GSAT-7R CMS-03 na ka Satish Dhawan Space Center ha Shri Harikota ka satellite ka balatay batlapan mi da kinong India hi ka badon jingkhia hadu 1,000 sauspa kilogram kalalong ka satellite sam jingtip ka bakhiatam ha India hadu menta kani ka pen ya ka thong ka bakraw ha ka ba penklan ya ka bor jing ya so lingba ka satellite bat ka jingtip halor ka jingyat padba ha ka mariang duriaw jong ka Indian Navy ka ISRO kala pelat ya ka rocket da ka ba pindan kam ya ka launch vehicle ka bakraw tam jong ka kata ka LVM3 ha ka M5 mission ka mission control kala pen bana ba kala pen poi hog ya ka satellite sha ka geosynchronous transfer orbit GTO 3 2 1 0
This is going to enhance the communication capability of Bharat to ensure safety and security of every citizen of Bharat. And also, we understand that this is the 7th consecutive LMB launch that has been, carried out. What has been the contribution? How significant the contribution of the team, in making this a successful? Say it is a proud moment of all citizens of India. When India is accomplishing in a launch vehicle, 8 launches, all 8 successful, 100 out of 100 score. I think every Indian can be proud. It is not only ISRO team, and the contribution is not only done by ISRO, it is also done by academia, also our industrial partners. And going forward, what are the things that we have in place, sir, for the next? No, I think we are, as I explained, there are 7 launches which is targeted, and including the first uncrewed mission. Thank you. Kajingkan bana ka bakraw na achieve jong ka Indian Army. Ka Indian Army kalalit hadu 6 kilometer Shapo kari Pakistan ban penjat ya kathong kiba penmi jingma ya ka India. तो लिस्ट होती है, पता नहीं कितने जवान सोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविल इंसाफ, लेकिन ये इसके बावजूद भी जो होता हमने कार्रवाई की उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे पर अटैक कर सकता था उसके पर हमने वाकई अटैक किया और उसके लिए क्या हमने गर्मी भुस्के मानी ले रहे हैं 100 किलोमीटर तक हम गए। और इस चक्कर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी हर जगह आपने देखा है कि जब कोई सोल्जर होता है, सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है वो बहुत ही अटूट है। Uwe ubreu na Bangladesh ula persya bandrung tu sa West Bengal menta kasi. Layo kem no ya u da kisipay BSF tang hapo katu kat ni menit. Inong syong ru kilayarap ban penne ya u hakata ka jaka bat ban penlong ba un yo jing hikai na kata ka jingja. 5 জন কোথায় আছে এটা শুন। আরে 5 জন কোথায় আছে ওটা শুন। চল চল। শালা বাংলাদেশ থেকে চুরি করতে আসছে শালা এখানে। Hasan Kabir Nagar, Uttar Pradesh, u Muhammad Akhtar Ali, ularing video ban pen so thiet ya kawe ka kenthe Hindu. Hadin kata, ulazdang ban penshoy bat penwit ya ka da ka ba pendon kam ya kata ka video. Ulayalam ya ka sya Odisha, ula penbor ban le iki kam auria, kajing ya thok hana jong kahi, la penpao ya kabam dan manu ru badai ban mat. बाकी इस महिला से ही जानने का हम प्रयास करेंगे वो कौन सा शख्स है, उसका क्या नाम है और कैसे इनके साथ, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम अख्तर अली है। आपके घर के बगल का ही है? हाँ सर। तो कैसे आपके साथ ये सब हुआ? तो मेरे पति का दोस्त था सर, तो मैं नहा रही थी तो आया था, तो चुप्पे से मेरा वीडियो बना लिया था। उसके बाद वो मेरे को धमकी दे रहा था फोन करके। मेरे पति के मोबाइल पे किया था, जब मेरा पति आया था 1 महीने के बाद, तो मेरे पति के मोबाइल पे फोन किया था, तो मैं अपने पति से भी नहीं बताई थी डेट के वाले। वो बोल रहा था अगर तू नहीं जाएगी तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे बेटे को मार देंगे, जान से ही मार देंगे। तो मैं बोली क्यों मेरा पति छुड़वा रहे हो, मत छुड़वाओ, मेरा घर बसा है, उजाड़ रहे हो। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं जाओगे तो हम तुमको वायरल कर देंगे। तब इसके डर पे हम चले गए। कहाँ चले गए? उड़ीसा। उसके साथ? हाँ उसके साथ। उसके बाद 1 महीना वो मुझे रखा था। उसके बाद जब वो मजा ले लिया मुझसे और सबसे मजा लिवा लिया तो और दोस्तों से भी? हाँ दोस्तों से भी। और उसके बाद मुझे छोड़ दिया, फिर बिलार में लाके। आप कैसे वहाँ से निकले हैं, मतलब यहाँ पे संतोष नगर? मैं अकेला स्टेशन पे भाग गई थी सर। उसके बाद ये स्टेशन पे मेरे को फोन कर रहा था, बोल रहा कहाँ पे हो? मैं बोली मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ घर पे। तो बोल रहा है तू बता कहाँ पे है, मैं चल रहा हूँ छोड़ने। तो मेरे को छोड़ने आया था वहाँ पे, तो बिलार में मेरे को रूम दिया था भाड़ा पे। बिलार में रूम लिया था? हाँ भाड़ा पे रूम दिया था, तो वहाँ पे छोड़ के चला गया था। 1 महीना के बाद आया है।
मेरा वीडियो वायरल किया था। पेट्रोल टंकी के सामने रहती है, 5,000 में रात भर देती है, 2,000 में दिन भर, 500 में 5 मिनट देती है। बहुत गलत वायरल किया था सर। Kawai khna kan thai ka badang khandai snam karata kalakhnat no ha ka no phai singi jong ka singi setjan hadin balakan no ba kalakan thi daladi namala ka basau jong ka school Nirja Modi ka badon hajaipu kikmi kikpa jong ka te ka khna kila ujor FIR persha ya ki bor penyat school da ka bakan no ka balayap hapo gijingja basuba badon AA Shalendat kila dawa bantokit ya ki benta jong kinong hikai bat kinong tre da ka babu ya ki jingkili kumnu kumkani ka jingja kala banja hapo uput usam jong ka school kindiat sngi shwa ka election sha ka ying dorbar thau an jong ka Bihar u anat sing ukurtong jong ka seng senshar Janata Dal United na ka benta ka Shuki Mukama u bahubali lani uriu khlan bor ha ka te ka than ula syakem ha ka bayadei bat ka jing sya penyam ha ka lai pau tarik urisau jong wepat uriu khlan ubala keno ba ukershan ya ukertong ya le persya ujan Suraj Party the Seed Party ringkat bat arngot ki perlok jong u lapha yo Mr Singh ha ka don shipor arta yo da ka ying bishar ha patna ha ka sngi ublei atarik naiwi Lapli ya ka Jaka Museum ka Bathamai bat ka ba itnat bha hanong ba jong ka Egypt ka Cairo. Laai kerteng ya ka kub ka Jaka jingtho jong ka Ri Egypt ka Grand Egyptian Museum GEM. Ban pene pensa ya ka pateng ka Barrio Spa ka Ri Destur jong ka Ri Egypt ka Barim nyau hajar snem menchwa. Ka Jaka bo jingtho ka don palat san punyau hajar teli kitiak. Kabaay ya kinong wan jngok kai ya ka jingyo I bapla ha ka history hendai bat ka culture jong ka Ri Egypt 66 years and his era was very, very special in terms of prosperity and power, and that's why it's a nice welcome to all Jem visitors. Next is the grand staircase, which rises 6 stories high. Going up, you're surrounded by statues of the rulers and kings of ancient Egypt, ending with a vantage point over the pyramids of Giza. Echoing them, triangles adorn the walls of the Irish-designed building. It's the largest archaeological museum in the world. Construction costs more than €1 billion. Inside, 100,000 artifacts, half of which on display, tell 7,000 years of Egyptian history. Visitors can explore 12 vast galleries as well as the room everyone's waiting for, the complete treasure of Tutankhamun. We will try to change the story just to engage people to know more about Tut. For instance, not only the discovery of his tomb, his daily life, what he was doing in his life. Next door is a high-tech research centre. In 19 restoration labs, experts prepare relics before they go on display. Many of them have never before been shown to the public. Chief Election Commissioner ka India Ganesh Kumar habakran halot election Bihar Hajar Apusan kaban Salongshen. Uloong bangakwa bankran shai na kabenta ka Election Commission Omdan liang senchar ni liang persha bat baro kilong kiba yarinkat. Kat ba ya kajing sya thambor katnat election kabat ya kajing bom sya ya kinu kikam kiba kum kine. Ka commission kalalong kabapen kre pura ban pentikna ba uwe ka uwe unong tab vote ula ban tab vote da ka basok da ka mansmubha bada ka basha. कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का
मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपी, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर। Uma Karni Menteri Rang Badu jong ka Canada ulaong. Nidon kam benpenduna ya ka jingshania jongi hakari Amerika. Ka jingede jongi batkari India kalanang kiyo shaprang. Ngampat ya kendo ya Menteri Rang Badu kari India umodi. Henry batkiwe pat ki Menteri jong kari nilapan long ya ka jingyalang. And those are the discussions we're having, and you can see the traction we're getting. Free trade deal with Indonesia, free trade talks now launched with Philippines and Thailand, two of our largest. We already have free trade through something called the CPTPP with a number of those other economies. A turning point in our relationship with China. Progress which we have been making with India. Not part of these meetings, so I didn't meet directly with Prime Minister Modi here. The foreign minister, other ministers have been meeting with India. That's what we're doing to build our strength at home first and foremost, build these partnerships abroad, reduce our reliance on the United States. It can't happen. Badagi tu ki kubor nila poy siya kabakot, tarahadubangin daya siyambiyang kublay shibun.